大家平安，Daud tu chua ka jam-jaman nama ka jinana sulivat. Saka tu chua ka jam-jaman na uruja supui na kai no cemas imazai tua senai tua cemas imazai tua taidai saka tapurua sulatan imazai tua ita karam patu pi tua karam 诗篇110篇1到7节。那一vụ cemas tuaku 皇帝阿玛亚独处 iradu i te kanavan dan wakan patiku santa paruten danusu nasu ala aya cemas uri kemasisian na papetali aca tuasu pinalavakan uri palava kesung tua marka su ala aya uta no ki ucian su tua marka su ala uri masirwana kisan sivida ya marka su sikata ala maacu cubung wu alai ki maru ladek no kadamadaman maupu-upu sematua na masam parawa sa gadu i danusun na kiitse sangat cemas saka inika sa maparumal angata kinimeneman namaya tutsu uri masam parkalai suna pate mamiri namaya tua kina parkalayan ni majisite aya cemas itai kanavan danusun no mandalung najwa sikinamalian adaw uri santa paruten marka 皇帝 uri papa penepenti di madu tua na ala-alanga uri marururul i paucian kina cawa-cawan wa marka na macai uri santa paruten marka 皇帝 na ala-alanga i kacawan aku 皇帝 uri temeker tua zalum noa beriluan i turival tua jaran manasika pupisu rarawa sa sama taparut tua marka ala aichu kai no cemas Shinvichi kimazai tua 诗篇110篇1节到7节督促跟jaman-jaman sini puterwan danujen 面对选举的时候，面临选举的时候，Shinaya danujen 即使在今日，因着人为的种种因素，选举制度仍难免有所限制。纵观台湾目前的选举，似乎已经成为政党与派系间的斗争。各党为了谋求政治权力的延续，在党内初选时就出现不公平的现象。党中央似乎只在乎曝光率高、比较有胜算的人选，而忽略此等人是否有忠实服务的热忱与公益怜悯的胸怀。一些地方选举表面上是君子之争，背地里却是暗潮汹涌，甚至以利益交换选票，到头来还是金钱之争。当候选人为了权力、地位、名誉和掌声而出来竞选时，我们需要从诗篇110篇来思考，上主选立怎样的君王。首先，上帝选立值得信任的君王，在古代坐在王的右边，代表此人是王所信任，有特权护卫王的人，是备受尊荣的。经文中预告了上帝亲自设立基督为弥赛亚，他来到世上成为人，并为人的罪受死，升天后坐在天父的右边，将来必从那里降临，审判活人死人，要彻底毁灭仇敌，并永远掌权。
接着，上帝选立公义的君王。经文中提到麦基洗德，这名字是公义之王的意思。麦基洗德是亚伯拉罕时代耶路撒冷的祭司兼君王，是古代同时担任君王及最高祭司职位的代表。新约中，耶稣基督是维护真理与公义的君王，又是为世人献上生命的永恒祭司。他的君王与祭司身份带给世人无限的盼望与赦罪的恩典。回到选举议题，尽管选举制度不完美，候选人的理念和人格仍是重要指标。候选人的理念和人格仍是重要指标。候选人的理念和人格仍是重要指标。面对即将到来的9合1大选，我们是否能善用手上神圣又关键的一票，选贤与能，选出真正为民服务的公仆？喜那亚将军督促大家们para luai pasmalau将军，让我们能够知道怎么样选一个选贤与能、真正为民服务的公仆，就是候选人的理念和人格。喜那亚将军呢para luai ngata pasmalau将军，所以当我们面临选举的时候，你就要想到候选人的理念和人格是一个很重要的指标。喜那亚将军呢，督促大家们督促今天的晚好好的思考，好好的去想对下心里巴拉把什么了拿出来讲一点。sakan督促大家们那心里巴给你们讲一点。基督徒在选举前后应如何关心政治？基督徒在选举前后应如何关心政治？喜那亚将军督促大家给你们来今天那个马多给你们对出心里把什么了讲一点。sakan改努力。亲爱的主上帝，我们要为台湾的选举祈祷，期盼通过人民的觉醒，改善选举的不良风气，建立正向的制度。我们也要为基督徒从政人员祷告，愿他们能将恩赐能力贡献于社会，秉持公义的心，成为尽责的公仆。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali tu suka jaman-jaman nama kaitina na kira luai tu amana sini pada jeka tenua cemas latina na kemelang saja sitarma pita ja varung saja kemelang apa susu kiparain tu amana varung nua cemas saya kena pasamarau latina na suleva tu saja kini edawan 大家平安。